India Radio Imphal medium wave meter za thum som li point khat kilohertz zagyat som gyal ni le FM megahertz le thum point nga apan hong ki pang khya paite program hi tuni in thu thak la kom sim na le ti ning kho pauli alom te apan pu pa la ngai nai nei dingo tuna ma sapenin ti ning kho pauli alom te apan ton la ingai dingo sai tuan tang kalam tuan sai tuan ngoi go tuan tang kasom sel go tuan ngoi sai tuan tang kalam tuan sai tuan ngoi go tuan tang kasom sel go tuan ngoi sai tuan tang kalam tuan sai tuan ngoi go tuan tang kasom sel go tuan ngoi sai tuan tang kalam tuan sai tuan ngoi go tuan tang kasom sel go tuan ngoi sai tuan tang kalam tuan sai tuan ngoi go tuan tang kasom sel go tuan ngoi sai tuan tang kalam tuan sai tuan ngoi go tuan tang kasom sel go tuan ngoi India Radio Imphal thuthak la khom asim tu vunglian moi daka som ni leli paita in miwan tang pasal som nga le thum le numei som ni lenga akigom in som sagi legiat te le Central Armed Police Force CAPF mi som legiat te COVID-19 positive case mu thakin positive case mu thak te Churachandpur tel in state sunga district tomtoma pan hi uhi case mu thak mi som sagi legiat te laka mi som guk leguk te state tomtoma pan hong tung te hiwa adang tengkhwal jin khyak na nei lo minau tang hi uhi apaita da ka som ni leli sungin mi zale som li le kwa te dama pot sakin omuhi amaute Jenims CCC Unaco CCC Lamding Thobal CCC Lamboi Khongnang Khongle CCC Thobal a omte hi uhi tuni in COVID-19 zaka si report omlowa himale COVID-19 zaka si mi somli le guk chamte hita Assam gamsunga ICU ombe the na ding in pannak takin la chi in Mission Director of National Health Mission Dr. Lakshmanan S in AIR to thak saite kyanga again District le Model Hospital te ICU ombe na ding le ICU sunga vanzat ding te tu khatop a hi kele November khatana zo siang hi ding chi hi Mission Director in tu tanin ICU lupna gamsunga kining chinglai ma le ke song pun be zel le lupna ki dai lo ding chi in gen asama tu le lin sing ni le sang som le kwa za le som thum le thum active case Health Ministry makai nanwaya Union Territories tel in state som ni le kwa te a Union Health Secretary DPIIT le Pharmaceutical Secretary te ki mu khom na nei in damdo in te a apoimo banga oxygen mu a hi the na ding in ki ho khom na nei uhi Abikin Northeast State ading in tanker som lekhatte Asama pan piakhya thiding
state chi in oxygen ta samlawa om the na ding in the sakna pyak pa ding in gen medical oxygen pwa gari te state le union territories ki kala zalian taka atai the na ding in nget na ling bolu Meghalaya Power Minister James P.K. Sangma zanin COVID-19 retest na positive Asangampa Chief Minister Conrad K. Sangma le Deputy Chief Minister Preston Tinsong te result negative. Chief Minister's Bungalow gari hektu khat positive ziakin hoimana ommi somsagi teleng test bol hi veku hi. Raj Bhavana midang som lekhat te COVID-19 positive mukhya thakhiwa COVID-19 ve mi somli lekhat in pungto hi. Meghalaya zanin COVID-19 case thak zale somthum le kwa omin active case sang le zaguk le somgya leguk laka mi somsagi leguk te dam siang ta uhi COVID-19 pan dam siang agom khom in mi sang ni le zale somnga le khat phata COVID-19 ziaka si mi ni theibe hi asi tingom in somni le gyat pha hi tuni tanin COVID case sang thum zagyat somguk le li mu khya theta Director of Health Services Dr. Aman War in MPTN social distancing, mask le sanitization zuiding in ngien. Tripura zanin mi zani somnga lenga COVID-19 positive mu thakin omnon. Positive akigom in sing khat sang kwa zale somgya le sagi in pungto hi. Henat na simi zani jamte hita. State in active case sang sagi zali somni le kwa neilela mi sing khat sang khat zanga le somthum le gukte henat na pandam ta uhi. Nagaland COVID case thak zale somthum le khat mu be in henat na ve mi sanga zani le somleli tungto ta mi somleli te nat na pandam siang ta uhi. Recovery rate somsagi leli point sagi li percent pha Nagaland tulal in active case sang le zani le somgya le kwa Arunachal Pradesh leng case thak zale somli le guk zanin mu be ahi tokiton in sangguk mark pel akigom in sangguk zale somni le khatung to hi Meghalaya apan Dr. W.R. Kharlukhi in Rajya Sabha member ding in zanin kichya Chief Minister Conrad K. Sangma in Upper House State Ayo tu apang ding Dr. Kharlukhi a tweet tungton in kipa thugen Kharlukhi ahi le NPP State President hi Meghalaya Democratic Alliance Government Candidate Rajya Sabha member ding tel chinga ahi India gamsunga COVID-19 recovery rate somsagi legiat percent phata Dhaka somni leli sung in mi somsagi le sagi te hainat na pandam siang uhi adam siang ti agom kom in nuai som thum le sagi le singyat phahi tulel in positive case percent somni point thumguk phahi Parliament in National Commission for Homeopathy Bill sangni le somni le National Commission for Indian System of Medicine Bill sangni le somni Lok Sabha phalna to zanin pass Hei bill ni te March ni som le kwani Rajya Sabha budget session huna pass in hi High quality medical professionals kening chingtak homeopathic treatment le Indian System of Medicine the na ding hei bill in atup hi tunya dinga thutak la khom isim kya the yai tenga hi Abana tining ko pauli alom ti apan 18 khol khom chi la ingai dingo Tumbung mai bo ki bol la di to ki sai mai lenge di to ki sai mai lenge bal balen chai mai lenge
al quang te ai lan zal te ai tu lai la du thâu la tai la du song so hita in te bố mai bố khi bố lên là đi đâu khi sai sai mấy lên đi đâu khi sai sai mấy lên bắt và lên chạy chạy mấy lên bố al quang te ai lan zal te ai tu lai la du thâu la tai lan song so hita in te bố mai bố khi bố lên là đi đâu khi sai sai mấy lên đi đâu khi sai sai mấy lên bắt và lên chạy chạy mấy lên COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the jak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zil in la COVID-19 the jak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kik te ten bol mai loin thu hoi le ma ban la met na to han thon zo in hei nat na ve kha le quarantine a om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ki thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India abana tingin ko pauli alom te apan ke kalung zwan chi la ingai dingu Eating khol khom khola chim lo khol khom in som sial ma te som sial ma te som sial khol khom in som sial ma man le zam khom in hen long ma te eating khol khom khola chim lo sial ma te som sial ma te som sial khol khom in som sial ma man le zam khom in hen long ma te eating khol khom khola chim lo khol khom in som sial ma te som sial ma te som khol khom in som sial ma man le zam khom in hen long ma te eating khol khom khola chim lo khol khom in som sial ma te som sial ma te som khol khom in som sial ma man le zam khom in hen long ma te eating khol khom khola chim lo khol khom in som sial ma te som sial ma te som khol khom in som sial ma man le zam khom in hen long ma te tua ilang ayu tining ko pauli alom te apan e ting khol hom chi la a hi abana tining ko pauli alom te apan ma
phei phung swan chi la ingai zom dingu Hello phê phong xoan khi sợ kê cả tàu thiếu dia tôi zum ma nong cả tàu thiếu dia tôi zum ma nong đầu lại con bằng nang đi kita Hello phê phong xoan khi sợ kê Tàu điều dia tôi zum ma nong tàu điều dia tôi zum ma nong đầu lại con bằng nang đi kita kể là phê phong xoan kế sa keng cả tàu điều dia tôi zum ma nong tôi điều dia tôi zum ma nong đầu lại con bằng nang đi kita kể là phê phong xoan kế sa keng cả tàu điều dia tôi zum ma nong cả tàu điều dia tôi zum ma nong đầu lại con bằng nang đi kita bana tining ko pauli alom tia panma tun sim thu lo chi la ingai zom dingu tun sim thu lo vai mang sim thu đầu lại thu lo đi ngồi thoáng nắng kêu doang nắng na xin phải lim lian tâm mong xin ngồi xe tun sim thu lo vai mang sim thu đầu lại thu lo đi ngồi thoáng nắng kêu doang nắng na xin phải lim lian tâm mong xin ngồi xe tun sim thu lo vai mang sim thu đầu lại thu lo đi ngồi thoáng nắng đầu lại thu lo na xin phải lim lian tâm mong xin ngồi xe tun sim thu lo vai mang sim thu đầu lại thu lo đi ngồi thoáng nắng đầu lại thu lo na xin phải lim lian tâm mong xin ngồi xe tun sim thu lo vai mang sim thu đầu lại thu lo đi ngồi thoáng nắng All India Radio Imphal jing changin thu thak la khom simna na ong pon na le asing no apan la twa le ngai na inei dingu tuni ta lam dak le minute som le yin to ki ton in hunu abeta munchi a paite program ngai ting om nam le mangpha